Atongoria matiganite kuma kaunti ya Laikipia riu ni meyumirite kunyitanira na aikari a kaunti ino aria magumirwo ni ciiko cia tharikira kuma kuri ariithia a mahiu hari kuhoya thirikari nene imateithiririe kugacirithia ugitiri mwena ucio. Atongoria aya ni mamenereirie itua ria thirikari ria kuoya micinga kuma kuri borithi a muhohio undu uria marauga ucungirire ariithia a mahiu kuriithia mahiu mao migunda-ini ya andu. Kila ndovu uko na ng'ombe moja inakuja inachukuliwa. Na si kuchukuliwa unapigwa bunduki. Enough is enough. Sisi ni watu wa Laikipia ama sisi ni wageni Laikipia. Kama tunaondoka tuambiwe mahali tutakwenda. Because enough is enough. Na yes, mimi sina shida na serikali. Lakini itafika wakati watu wajiulize serikali mutatulinda ama sisi tutajilinda. Miario ya atongoria yukite oriri kurerikana Kurarire haho mwena wa Ngobeti thutha wa Aikari kunyitana kuhamurithia ariithia aria marathiuriirie mahiu mao migunda-ini yao. Aikari a Ngobeti marauga ati ariithia aya aria marethaite na micinga maramihuthagira kuhahura andu undu uria uracungirire mirurungano ya kumahamurithia iria irathire nginyagia mathaa ma hwa-ini. Nginya tugakinya kwiyuria kae thirikari ino itu twendete ari arabanga uria tukuragwo tondu gugikinya micinga yoyo Thursday Friday hwa-ini twarareire tukihurwo mahiu maitu makoywo indo citu ikoyo ciothe tukauga Matiang'i he must come to Laikipia and he must listen to us. We are not begging him because it is our right to be protected. Atongoria riu marahoya thirikari nene igirire ni etume maobitha aria makung'ethanira na mikora ino iria kurerikana ikoretwo ikihitha mutito-ini umwe kuma mwena ucio wa Laikipia. Ngeribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.